القراءة في كردستان. اليوم بهالكفتا درباس مناصلك لسر دامزراندنا يعني المدى يا خوندني لهوليري سيمينارك لدور أدبا كردية كلاسيك هات لدار خستن كو زمان ناسو ليكولينري كرد خالد جميل محمد أو بخوا خلقي روجاواي كردستانية باوایەکی شروڤەکاری بە شەکێکی دیرۆکە ئەدەبا کوردیە کلاسیک ji ئامادەبوویان کۆ نزیکی 6 کەسی بوون کورد و عەرەب بوون بە زمانی عەرەبی پێشکەش کرد. في المجال المادي والواقعي في مواجهة قوى كانت أكبر منهم ومن واقعهم ومن الأرض التي ينتمون إليها. دەستپێکا سمینارەدا شیارشێخۆ کۆیەکە ji endamên birêveberatiya destgehê rewşenbîriyê Elmedayê dêgel li çend hevkarên xwe de karê yaneya Elmeda ji beşdaran re dane nasîn û hin çalakiyên yaneyê û awayê karê xwe diyar kirin. Piştre zimannas û lîkolîner Xalid Cemîl Mihemed dest bi semînara xwe kir û têde qonaxa edeba Kurdî ya klasîk ya tomarkirî ji 100 saliya yazdehan de ta niha şirov vekir û hin nemuneyên dîrokî ji nivîskar û helbestvanên Kurdî yên neçar de wan qonaxa de hatin gotin. Her wiha ew semînar bi perçe helbestên Cizîriyê Nemir hate xemilandin. Lê ser girîngiya van semînaran û rewşa edeba Kurdî ya niha mamoste Xalid ewha bersiva arkê da. چالاکیان هەیەش بووی کۆ هەنێک هێوی لە جەم خەڵکی ماوە تایبەتی جەم ڕەوشنبیرە مە پێدا ببە کۆ ئەم بکاربن هەنێک هێویە لە جەموان پێک بینن بکارانی ناوان سمێناران ژی باندۆرەکەوێ هەیە کۆ ئەو کەسێ گوهدانێ بوارێ ڕەوشنبیری دکن بوارێ داهێنی دکن لە خۆڤە گەرنجارەکەدن و ببینن کۆ ئەم دکارن گاوەکە باش و چالاک دوان وارادە باڤێژن. هەروەها لە سەر گرنگییا van semînaran endamê birêveberatiya Elmeda Şiyarşêx û ewha bersiva arkê da. گرنگیە vê sînwarê îro bi taybet li ji bo ser qonaxek ji qonaxa girîng di edebiyata Kurdî da diştigalin ser bi taybet qonaxa klasîkî wek em zanin qonaxa klasîkî di edebiyata Kurdî bingeha edebiyata Kurdî kir û bi taybet di şeirê da û yek ji wan kesna jî nav û deng bûn mileyê Cizîrî îro bi taybet behsa mal ser wî bîsî maderê mal ser wî kesî bû û çi qediman ji دوار الشعر دا جي قالي كردي رب تايبت وعامة جي ادبيات عالمي رجيهاني يعني. Didawya semînarê de zimannas û lîkolînerê Kurd Xalid Cemîl Mihemed bersiva pirsên amadebûyan da û spasiya wî ji aliyê birîveberên yaneya Elmeda hate kirin. Şêrînkîlo Ark